Ачо деген сенсиңби? Мен Инилеримди тартып коюпсуң го? допустим. Тыныч жүрчү. Хорошо. Все, бошсуң. Себастьян. Братан, базар жоқтықтан алып салдыңыз, братан. Братан, мен көзімсіз алдымдан өлі сүрді көрініп екен, мындай емес жоқ эле ғой, каяктан эмне болуп калды? Просто корккондо ушинтип судорогага кармап калып атат. Нормально болуп калды окшойт. Жеңе чалып азыр, аз баса берле. О, Жан. Iya.